Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel pe kin rai nai la mai thon riwe asai hai new matakhatna the Gaanphiu Mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam kho United Naga Council rui June tarik ru na kathum khau notification ti patkan mai khau May tarik china secure kum singnai na china padai nung town hall Panchai Chandel District Manipur khau Emergency Assembly khau dinglau kan mai thailaina Ko John Pau Mai Tribe Dr. Elishan Abon Mai Liang Mai Tribe Khani Alfred Kangam Arthur Tangkhul Tribe Kaniu Rui Ru na ta tak mai Lok Sabha General Election kum singnai na china padai khau UNC tuang la dingta chakwang sulau magna naga mai tuang possession khatni naga mai tuang chun sam mai ta challenge sumai sangrui naga society khang public platforms khau leadership roles la mai ta tingkum chanai khang thinglau kan the mi la ding hai mi tuang notice tipat mai ting mi khauri ka hau thei tu na hi kan ne mi long khau UNC rui kaniu bang khau ba mai constituents units subordinates hametai associates unit koi khani naga mai koi ro UNC resolution ti hai machuang lau khang ti thai kan ne kumna naga mai tribe koi tong jurisdiction khau saba mai kan thum khang platform ti lau ma khang ni hi kan ne UNC tong notification tai H James Howe Secretary Information and Publicity resign sunati pat kan tong ning tau lo nu ui tatkan mai ru na ta chatang mai Lok Sabha election khautai UNC khani UNC bang khauba mai unit square rui kachui Timothy Jimik ta akhatna suna machuang khang ding lau kan chonge inbu na NPF candidates Timothy Jimik ti hai NDA bang khauba mai BJP NPP khatni naga mai elected representative nun kasau na machuang kan chonge tiki election khautai INC candidates Alfred Kangam Arthuri NPF kangswang chingrik ta chat na pungu phai padai ru na ta chat votes hian na ku kan tuange Jiribam khaulat lu pat ba mai khau hai Assam Rifle rui kuki mai thai liange tuna coordinating committee on Manipur integrity rui sakan mai latbam ta Assam Rifle rui tan na nu nimak mai indau kan the Assam Rifle rui kuki militants ta Jiribam kau intai minun kai mai intai khangnu lau kan jongi tuna COCOMI rui khoi ti kan jonge mi lung khau Assam Rifle rui COCOMI tong latbam ta daw na civilians tong panti ta kalau khang tat kai mai tan de ituna sakane Assam Rifle rui laisa bithol village khau mai intai ba mai kai khau rui ba mai mansai azu ta kalau kan jongi kumna kaniu koi ta relief camps khau phungwang lau gai kan jongi tuna sakane inbu na Assam Rifle rui security forces koi le inchamna Jiribam khau chu sang mai phungwang dat khang karambam jongi tuna sakane mi lung khau cham tan ba mai goi rui verify sumak mai cham hai patlaw makhang Assam Rifle rui chang hoi kani thai inthan mak mai cham ti patlaw mai rui Manipur khaulat lu tipat in bulo nu mai chuang na ye tuna sakane Pre-primary teachers recruitment hai NEP kumchingnai na chui guidelines thailai na tatkai magi tuna pianmak mai indau na Democratic Students Alliance of Manipur DSAM rui zaina asai Thursday Directorate of Education khatni Samagra Siksha Abhiyan chuang office khaunai mai chabi tan kan the Protest kan mai insam na nun rui Director of School Education the resign sukang demand sukane khatni chingkhat pai khadrik dai pre-primary teachers recruitment process contract basis goitai inthak lo khang demand sukane insam na nun thailai na intaw tat kai ba mai recruitment process hai NEP kumsingnai na chui guidelines khau tat kai magi tuna sakane milung khau December pre-primary teachers recruitment hai NEP kumsingnai na chui tong guidelines thailai na inchup na tat kai lo khang demand su gwang kan chongi tiki December tong appeals the education department ri thau sulau magna ba mezang asai protest tai tat kai kan chonge December quality education khau compromise sumai tan ta lo makhang changwe gwang kan chonge December president Mayangbam Samorjit Helaina Manipur khau quality education nai ni mai hai qualify sumai ocha ka ge na ye kumna education department rui recruitment process khau alat me tan ta ni thai athung bam putni de kumna chulau magi thai agitation sai tat kai na bam putni de tuna sakane Dahana Manjuri University Infal tong injam na nun goi rui June dari gru na kathum khau administrative block khau protest tat kai na kaniu tong vice chancellor Ledian ta resign sukhang demand sukan the protest tat kai kan mai khau chai insam na nun rui university tong desk kani bench nun mai intai kan ne insam na nun rui December kum singnai na chui na kathum khau tat kai ni mai exam asai nga na tat kai magna ba mai ti hai pian mak mai indaw na protest tat kai kan chonge exam ka gan sa na tat kai kan mak mai tai Manipur khaulat lu nai na ba mai jang ri ye tuna cham te ri sa kane protest khautai insam na kangdai ru university A block khau gwangna vice chancellor khani dian ta ariu kha sukan chongi tiki ariu khang ka gan ti mak mai sang bench khani desk nun tai mai intai kan chonge mi tai police kan university staff nun ma khawe Dahana Manjuri University tai the Dahana Manjuri University Act kumchingnai na ru na
na chanai bang khau April tarik churuk kum singnai na rut na tachat khau tai official function su ka hau kan tuang nge rut na tachat tang mai Lok Sabha speaker post hai BJP rikan yu tong party MP khau ri ti phung khang subam the tuna lumnu mai jam ri ti thai ka ne BJP tong alai khang Lok Sabha speakers post hai ti khang tuna cham azu khau hi ba me tai alat me cham de tuna sa ka ne kumna speaker post khang hai BJP lang kapian rai lana NDA alai le kapian dat in company tuna sa ka ne Modi government's first term kautai Indore Madhya Pradesh kauri BJP MP Sumitra Mahajan tati phungkani kumna kanai me terms kauri Kota Rajasthan kauri BJP MP Om Birla ta ti phungdat kan tonge asai luan jong Lok Sabha khau BJP rui kum chingnai na ru na padai khatni chingnai na ru na chikiu khautai kumna majority in phang kanmak mai rui TDP hamit hai JD jong MP khang speakers post Haiti bam nu ui tuna cham azu khau hi kan tonge Lok Sabha speaker Islam hai Prime Minister Narendra Modi Italy thang ri han gongdat megan kharui kaphian puni tuna sakane align bek thang ri phung khang demand suran gong metong na ye thai speaker post khang election tat kai bam nu ui kumagi thai BJP ri formula ka than ka siam pat bam nu ui tuna sakane tiki opposition ri BJP tong proposal tanu lawi thai election tat kai magbam nu ui tuna sakane opposition ri kan tong candidate speaker khang tiku mai tong na ye thai June tarik chuina churuk nung both 5 bam nu ui tuna sakane Ajit Doval the National Security Advisor Khang Khatni Dr. PK Misra ta Rui Principal Security to Prime Minister Khang Appointments Committee of the Cabinet Rui Kaloi na kada lodat kanthe Department of Personnel and Training tong orders selaina kanai tong terms tai PM Modi tong terms loi maksan hame thai order kathan tipadat maksan phungbam puni tuna sakane kumna Doval the Dr. Misra ta Cabinet Minister tong rank khau assign silau kane Doval ti Haiman Saigoi Rui Spy Master tuna thai na bame kamai India's NSA khau kumsingnai na rut na padai khau chai tan guang kan tonge mi tai Modi roi Prime Minister tong post pung ka haurap khariye Ajit Doval hai IPS officer akhadri kamai Kerala khariye kumna intelligence value chief sunani phungwang kan tonge Dr. Misra Union Agriculture Secretary khari retire sukan metang PM Modi tong principal secretary sunating kumru phungwang kan tonge Doval with national security Military Affairs Khatni Intelligence ta Zausin Puni kumna Dr. Misra Rui PMO khau Administrative tan Khatni Appointment Zausin Bam Puni Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Rai Thelaina Lok Sabha Pools khau BJP Rui Government Missionaries koi piuna Congress ta adiang kan mai rui kan yutong tam mai tangam kan mak tuangi tuna sakane Congress Rui Dioria Maharaj kan Bascon Khatni Amroha sit hai ngamnu mai lulung khau bambam tongi tiki BJP Rui Government jong Missionaries piuna Congress candidate tong both goita asut kan tong ngi tuna sakane tiki Modi slogan phai padai sit mark sai gong tang kan mage BJP Rui sit rik chat lung khau rik chat ka goina la puni de tuna campaign su kan metai gong tak mage mi lung khau Congress reporters goita chonku mai suna UP tong phai padai na kathum assembly seats bam goi tad handa na kamung dat kai puni mi tai Rahul Gandhi tong AC Rai Verily khawri ka hauthi tuna sakane mi tong sang tat hai jang ru na pu la puni tuna sakane kage nai me cham ti thai mai Basic English and Hindi spoken class Summer offer. Puipu nun chabuan nun khatni allow koi khang basic English and Hindi spoken class hai la law na tat kai ba me. Kumna asai luan hai mi chong class khau summer offer nai na ba me. Hindi kanai English lat hai mai goi na khang ka ge nai diang ran mai. Lat re interest nai mai goi re contact suwang la pu o. 8132820979. Tamenglong ting nai luan. Tun ngai bu trik ru na padai. Lau tuan ting riu putni kalan ting zin sing bang ting rai na ye. Tun ngai bu trik ru na pungo. Lau tuan ting riu nu we kalan ting zin sing bang ting rai na ye di Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solauni me goi rui 9873658872 khau alam launu we khatni subscription solauni me goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam launu we mai goi na king chin king law mi khangta Guikhanliu maling my YouTube channel biakin roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the